دغلو بشه دا ډیر رسته وبالإسلام دينا. اچھا صاحب ما بالکل شاته ناسي صحیح درجه ډیر برابر خبره ده صحیح بدل کې وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا وعترته بعدد ما في علمك صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين. برادر محترم و مکرم عزت مآب علی جناب صاحب طریقت و رہبر شریعت حضرت قبلہ عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم و مہمان خصوصی صاحب طریقت و رہبر شریعت عزت مآب علی جناب حضرت قبلہ سید عبید اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم او دے اکبر پورا شریف دا چاپیر چھل اسیدن کو پختنو
جنگیالو مشرانو کشرانو سٹیج باندې معزز د ډېر عزت او د احترام لائق معزز علماء کرام علامہ قاری حافظ محمد داؤد صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم عزت مآب علی جناب علامہ فدا محمد نوری صاحب جناب عزت مآب علی جناب ذوالفقار علی شاہ صاحب گنشمیر علماء کرام اللہ جل جلالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ سرزمان دن او دنیا دوارا خیستہ کا دا ربیع الاول شریف آغاز شوے دے محدود تر اکبر پوری شریف پورے نہ دے محدود تر کے پی کے پورے نہ دے نہ تر پاکستان پورے دے نہ تر ایشیا پورے دے ٹھولا نڑے کے چے چرت مومن مسلمان دے نو پدی میاش کی پسڑ ہوا دا مدینی منوری لگے دلے دا او دا سنیان دی میاش تا انتظار وی دا دیر دا برکتون میاش تا کمزے پوری چی دا قید و جہان تاجدار حرم دا ذات تعلق دے خیستہ سمر دے سمر شان والا دے اخلاق سنگ دی کمالات سمر دی بغیر در رب نے ہچا اندازہ نہ دلگولی بغیر در رب نہ ہچا تا اندازہ نہ دلگی دلی صرف پجامہ کے انسان راہکار شوے دے حقیقت باندے یو اللہ خبر دے یو دا رسول اللہ مبارک پیدائش دے یو دا قید و جہان ولادت دے پیدائش قسمت اسمان امراضی اللہ پیدا کری دی ملائک امراضی لوح قلم امراضی جنت و دوزخ امراضی نور و سبغمی امراضی انسان و پیر امراضی دا تمام سیزون اللہ پیدا کری دی اور پا پیدائش کے دا تمام اشیاء دا سرور کونین نرست پیدا شوی دی آقا و مولا اڑان دی پیدا شوی دی اگر چوڑان دی پیدا شوی دے کم رنگ دے اگر چرستو رازی حق کم رنگ دے دا سرور کونین تاجدار حرم احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ چند چاہ محبوب دے اوہ صلی اللہ قرآن کریم درے رنگ لری آیات مفردات چی پا حروف مقطعات بانے مشتمل دے آیات متشابہات چی کم معنی دا دغی آیاتونو دلان دی دن و دغی مقصد دا دغی آیاتونو ندے مقصد اللہ تا معلوم دے اور چی دا اللہ کا مقصد دے اگر ترجمہ دا اگر مقصد دی آیاتونو دلان دی نشتا نو پا آیات مفردات ماننی پا خموتا پوئی گنا اور پا دی دور کی خدا سے خلق پیدا شول وچی چالا دا قرآن کریم ترجمہ نورزی نو بے ترجمے دا قرآن دا لستل ثواب نشتا دا قرآن کریم دا ثواب دا پاروی ترجمہ لازمی دا رشتہ ہوئے کہ پا قرآن کریم کے 10 آیاتو نشتا
چې د هغې نه آغاز د سورتونو شوی دی او د الف با تا نه راواله تر یا پورې چې دا څومره حروف دي چې حروف تهجی ورته ویلی شي د یو حرف مانم چاله نه ورځي د یو حرف مانم جی چاله نه ورځي اس الف لام میم دے معنی چاله ورځي आवाज را نه کېږي چې نه ورځي معنا دا چې لولو به نه تر ثواب نشته نو د الف لام را معنا من نه معلومه ثواب نشته معنا اشتا معنی جی شتره خدا مقصد نه دی لکه امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی مکاشفت القلوب کی چکل جبریل علیہ السلام آیت روڑو الف لام میم جو سرور کونین تاجدار حرم فرمائل ما پی جندلے دے زما پی یقین دے دادا غکرم دے جبریل علیہ السلام سرور کونین نے تپوس کئی اوہ دا الف لام میم ترجمہ آواز مالنا عبید اللہ شاہ صاحب لنا دا کوڑی دا مدرسے او دارنگی دا لویو مدرسو شیخ الحدیث و محدثین ائمہ محدثین مفسرین سوکم دا دی پا مانا او پا مقصد او یواز دانا جبریل علیہ السلام پا مقصد نپوئی گی ولی یو مبلغ دے و یو معلم دے مبلغ چی دے اگر جبریل علیہ السلام دے و معلم جناب محمد رسول اللہ دے نو دا دغی پا مانا یو اللہ پوئی گی و یو پی دا اللہ محبوب پوئی گی نو باغی خود سر عمل کے دے نشی دا آیات متشابہ کم دا آیات متشابہان چی دا لاندی کم ترجمہ دا دغی مقصد ندے نو دا آیات دا پا دا عمل دا پار سر مصر یو قسم آیاتو نا پاتی شو چاگے تا آیات محکمات ویلے شی آگے تا آیاتی محکمات ویلے شی دا آگے شان نزول معلوم دے ترجمہ واضح دا اور عمل قولم پہ باندے آسان دی دغا رنگ مدینی منوری دا جانان درے رنگ دی یو دا مدینی منوری دا جانان نورانیت دے یو دا مدینی منوری دا جانان بشریت دے او دریم دا مدینی منوری دا جانان حقیقت دے کم دے پورچی دا مدینی منوری دا جانان نورانیت دے مولا کریم فرمائی قد جاءکم من اللہ تاسو خلا غونډه میاش پاتې ده ها تاسو له خو ځای خوب درځي ته به جنازې لغاغلي په خدای کې نو کې دا مړی دي ته تو ګوره لکه اخلاص سره سبحان الله وای راضی کلو اور رب لازال فرمائی قد جاءکم من اللہ نور رب لازال فرمائی زمان دا جانبا نور راغلے دے زمان دا جانبا اس رب العزال کم فیصلہ کرے دا تاسو تا منظور دا آواز رانا گئے حرف فرمائی زمان محبوب نور
दे कतज़म के वाला सड़े रोचश खुनमनम उज़द इलाज निश्ता जी नमनम रब फरमाई जमा महबूब नूर दे संग नूर दे दासी नूर अल्लाह बल्ले दे पैदा करे जी जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर दे और रसूलुल्लाह मुबारक नूर दे जिब्रील अलैहिस्सलाम न रोटी खुरी न बसकी न औलाद शता न खोशता न उम्मतियान शता बस नूर दे अल्लाह पैदा करे दे सरवर कौनैन ताजदार हरम हग नूर दे चे खुराकम कई ओ बम्स की ओ अरबुन उम्मतियानम लरी जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर दे खो जिब्रील अलैहिस्सलाम चे नूर दे अगा खादिम दे अकायद जहान चे नूर दे हुजूर मखदूम दे सरवारे कौने मदीने मुनव्वरे जानान ताजदार हरम अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह टोल बमिनो मोहब्बत सरोवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मदीने मुनव्वरी द जानान दरबार की सहाबी उतरीगी इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह अल्लामा अब्दुल बाकी ज़रक़ानी रहमहुल्लाह द्रेवाड़ा पदी खबर मुतफिक दी जिब्रील अलैहिस्सलाम जहान दरबार के सहाबी उतरीगी द सहाबी तुम जाबिर दे जाबिर रसूलुल्लाह मुबारक न तपोस गई महबूबा जलाल अवल से पैदा करी थी हुजूर को फरमाइल अवल से पैदा करे जमान नूर पैदा करे जमान नूर अगर टाइम की के द लौह कलम नुम नो द इंसान और द पीरी नुम नो द जन्नत और द दोज़ख द सरा तस्करा नवा द नवर और द स्पोगमई द सरा द पैदाइश नुम नो अकायद जहान फरमाई दारुस्त पैदा शिवी जमख के पैदा शिवेगा यो अगद की अकायद जहान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा शिवे दे चगद नूर पजामा खिले ज़कत मदीने मुनव्वरे ने जाना न पुख्त नकीगी मता वजबत लकन नबुव्वह महबूबा तासला अल्लाह रसूल जलाल कल नबुवत दर कर दे आका मौला फरमाइल कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अल्लाहु अकबर अक़ीद जान फरमाई अग वक्त के नबियों माँ शे आदम अलैहिस्सलाम द अबू द खटु दरमियान मरहले ते कोले अग वक्त न नबियों माँ यो द अक़ीद जहान अग पैदाइश थे यो द मदीने मुनव्वरी न जानान बशरी पैदाइश थे रहमान बाबा फरमाइली पसूरत पसूरत की आखिरी दे पैदा शवे पमाना की अव्वलीन दे तर हर चा दरबिउल अव्वल म्याशी लगी
गेर चापी रदाश कानो पसड़ुन बहार राशि मौला करीम जल्ल जलालहू फरमाई कुल हुआ हबीब ज़मा बेफदलिल्लाह द अल्लाह प फजल बांधे द चा प फजल इंसान बाने अल्लाह डेरे करम नवाजे कड़ी दी खुदी करम नवाजे तो यो करम नवाजी न रसी बेफदलिल्लाही द अल्लाह बफदल बान ची मुरातिन कुरआन मजीद व बिरहमतिही द अल्लाह बरहमत बानी ची मुरातिन द मदीनी मुनव्वरे जहानान दे फबिज़ालिक फलयफ़रहू महबूब इरशाद तो फरमाया चिपते द्वारू दी खुशायूशी चे द हुजूर पर ज़ात खुशहाली न के नो मात खो कायनात के दा से बल खुशहाली न कारी चे द जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ज़ात खुशहाली न के स्टापदी माहौल की चिकम बच्चे पैदाशी रिश्तिया वालिदैन पे खुशहाली कई करना कई खैर दो कसान पर जवाब रहा कोई उम्म जमाकार बराबर नूर उदी शेख खैर दे बदी माशरा की चीज शाह कर हालत पैदाशी खलक पे खुशहाली कई करना शरीयत हम दावई चिदवा गडान पर हालत हलाल का और चीज़ नहीं भी यो पे हलाल का द खुशहाली इजहार पे बांधे का अगर चे दी हालक मुस्तकबिल मालूम न दे ले खबर शूर कुल नीच मोरता कंजल कई चे वसी बरकी की पमूर गुजार कई इल्ला माशा अल्लाह पदी माशरा के अक्सर ना कल कल दासी बच्ची पैदाशी गल पकीवी जवारगर पकीवी डाकवान पकीवी हाँ जिनाकार पकीवी प्रदी माल खोड़लो वाला पकीवी द हुजूर गुस्ताखान पकीवी द औलिया गुस्ताखान पकीवी विकनवी दा बच्चे चे पैदा के द पदम खुशहाली शरीदा खुशहाली खुदा के महबूब ज़ात बानी पकारदा शिमाशरा दासिरन जुरवा द मक्की मुअज़्ज़मी सरजमीन तो घोरा हाँ द हिजाज और द मक्की मुअज़्ज़मी पदीखार के बैतुल्लाह शरीफ तो घोरा चंदन वक्त के पेशबख्श रहमत वरी दास यो वक्त ची दी बैतुल्लाह शरीफ के बुतान प्रातु कनु प्रातु जी दस वक्त चे दगे माहौल खल्को के बकल जनाना कोंड शवा तो मेरा निस्वी बपनिका खस्ता वड़ी वड़ी मासूमाना जिनकई कतल शी कुरान पढ़ेगा वादे बादशाह से तो सदू सदू ब दुश्मनी रवानी में इंसान गुस्सा दुश्मनी बनया खेदा मौला करीम जल्ल जलालो चिदी माहौल तो यो अजीम इंसान राशि इलाहुल आलमीन जल्ल जलालहू दग माशरे दसमगुल दपारा द हिजाज में सरजमीन बानी द मक्के मुअज़्ज़मे पर बेहतरीन खार के द बनु हाशम पर खानदान की द कुरैश पर कबीला की दातुल मुत्तलिब से बकूर नहीं की दातुल्लाह से प्रचार देवारई की द आमिनी अबई पगीग की हवा अबई औ द मरियम बीबी औ द सारा अबई औ दासी बीबी
پا موجودگی کی دا دوی پا ماحول کی دا آمینی بی بی پغیگا کی دا اللہ نبی پیدا شلو سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پزاد بانے سمر خوشحالی شویدہ ما تغو پا تاریخ کی دا سے لویا خوشحالی بلنخکاری چے پا کمشبد نبیان و امام دا مرغیق دا تشریف روڑی کعبت اللہ دا اللہ پا حضور کی پا سجدہ بانی پریوزی خوشحالی خود حضور پا ذات پا کار دا رب امر کرے دے کہ زما پا محبوب دے خوشحالی وشی زیاو خبر تاسو توکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراتک یو لوی رحمت دے کن دے جواب را نگے دا چاپ راتلو شوارا بشای دا جوندی خخیدو نبشے ویدا دا بیت اللہ شریف لمن دا 300 شپیتو بوتانو نخالی شویدا پا خبر پوئے گئی جی دشمنائی پا دوستائی بدلی شوی دی دا مور خور پہچان پیدا شوی دے پا ذات دا خدے قسم چی حق دا قید و جہان دا ذات جوڑی گی چی دا دغی عظیم پیغمبر پا پیدائش خوشحالی ہوشی چی دا دغی عظیم پیغمبر پا پیدائش باندی خوشحالی ہوشی دا دیو جی نرادی گلنو رئی دا جناب محمد رسول اللہ تولوائے صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش بانی خوشحالی کول دا گناہ دک ثواب دے یوزل بیا جواب را کئی دا گناہ دک ثواب دے رب لازال قرآن کریم کی فرمائی هو خیر مما یجمعون سبحان اللہ خلق سوئی وی دین اسلام دا مکی معظمین او دا مدینی منورین را خور شوے دے نو مکہ معظمہ کی خو میلاد النبی نشتا مدینہ منورہ کی خوجی میلاد النبی آواز را لگے نشتا اس بتا حیران لکہ دا خبر خودی رشتیا پی تو خو حرم و تتلے ملتا خو چتا پوشتر ندے لگی دلے او نه شاوری چی میلاد النبی دی دا دی پیخور دا پاکستان دی سوریانو دا زان نکار جوڑ کرے دے نو دا دی جواب دا غنہ دے تب وقت جواب کی داوے چه ماتا دا مکی معظمیو دا مدینی منوری دا ماحول دا سلوکالو تاریخ مخایا دا قرآن دا نازل دو نسل کال شوی دی نیو نسل کلو نشوی دی دا مکی معظمی پا ماحول کی دا مدینی منوری پا ماحول کی دا سلوکانو دا رستو دا پروگرام بن شوی دا اغیارو پسا دجبانی سلکال لگوڑا دیوڑا دیال سوکال مسلسل دا مکی معظمی پسر زمین او دا مدینی منوری پسر زمین دا حضور میلاد نشوی دی تا تا خو پا دی سلو کالو کی تا لخوی قبرون ختم کا تا لخوی دا صحابہ کرام و مزارات ختم کا لارشا جنت البقی کی اسمکہ ہوارکا
د تمام د نبیانو د امام مور او دا کومه زنانه ده آمینه بی پتشتا د آدم علیہ السلام پشان شخصیت د آمینی ابی سلام لراغلے دے آمینہ بھئی فرمائی ما پا خوب کی آدم علیہ السلام قولی دو چھ ما دوی بچائی مبارک نشا دا نبیان امام دی پا نصیب و رسی دو آمینہ بھئی وڑت اور ساری ندا آمینہ بھئی فرمائی شیس علیہ السلام دما لعقائد و جہان زیری دارا گلے دے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویزا حقت اور ساریم چه کل زد کعبی حرم تا گزشنیم او ما دا کعبی نا طواف کرده دے دا سشپد در آغلے چه پا ما بانے دا کعبی نا آواز نی شوے چه اے دا نبیانو دا امام مور پتا دے سلام دی اور اشتیا دا علماء کرام ناستی کم دے کی چی رسول اللہ مبارک اڑخ لگولے دے کم دے کی چی رسول اللہ مبارک اڑخ لگولے دے آغازے اچھتے او کا عرش بریم اچھتے کم دے چی رسول اللہ مبارک اڑخ لگولے دے آغازے دا عرش بریم نم اللہ تغورہ دے سبحان اللہ اوائے پکم رحم کے چہ دا نبیانو امام وقتو نتیر کری دی اور سر مور اگر جی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی دا آمینی بھی قولہ نکل گئی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ دا سرور کونین دا پیدائش و رضوا جبریل علیہ السلام زما دروازے لراغے خید لگا اللہ در ازاد پر سبحان اللہ وائے جبریل علیہ السلام زما دروازے لراغے جبریل علیہ السلام پا خپل امر زی راضی کدا اللہ پا امر راضی آواز رانگے دا اللہ پا امر راضی سزا سر روڑی جنتی شربت زان سر روڑے رے دا آمینی بی بی پا دروازہ کی جبریل علیہ السلام ولا دے آمینہ بھئی فرمائی ماتا جبریل علیہ السلام فرمائی آمینی بی بی زی جبریل جبریل علیہ السلام سے رچی دا کم شربتو دا کم زین راغلے ہو حد با دی پکی غلی شو جو ذل بیاتا بوسو کم دا شربت کم زین راغلے ہو جنتی خوراک ہو جنتیانو تا ملاوی جنتی خوراک ہو جی جنتیانو تا ملاوی آمینہ بھئی فرمائی مات جبریل علیہ السلام فرمائی آمینی بی بی دین شربت و آخلا ما چی شنو مبارک ترانی دیکھ لو دا پیو نزیاس پینو دا مشک عمبرو نتزیاد خوشبو خطلا او دا شاد نزیاد خوگو دا تمام فرشتو سردار دا آمینیہ بھئی دروازہ کے والار دے اوہ دا آمینی بھی شان و شوکت دے کرنے دے دادا غی قدر و منزلت دے کرنے دے دادا غی شان دے کرنے دے دا عقائد و جہان پر پیدائش خوشحالی کول ثواب دے کے گناہ دا مولا رب الجلال فرمائی ہوا خیر مما یجمعون دا سرور کونین پر ذات خوشحالی کول چه دا خلق دا زان دا پارا سشے جمع کئی
دا خیرت د پاره یا په دنیا کې څه شی جمع کوي کاغه د دنیا اسباب دي او کا د آخرت اسباب دي رب العزت فرمای په دغه تمامو کې بهترین عمل داره چې په سرور کونین په ذات خوشحالي وشي چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې خوشحالي وشي او دا خوشحالي او زه اکثر دا خبره کوم چې نن واحد یو داسې عمل پاتې دی چې پدې د یار او د اغیار پته لګي چې پدې د یار او د اغیار چې هغه یو محفل د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم دی او دا مخالف له زور ور کوي دا سیده مخالف لا आवाज رانغه رښتیا وایي چې پنځ وخت مسکه مخالف خفقيږي आवाज رانغه چې کال کې پنځل ظلم عمر لذي مخالف خفقيږي چې کال 12 میاشتې مروجه نسی مخالف خفقيږي ها او یو دل یا رسول الله بس یو ټکی وکا یو ټکی بس وکا الصلاة والسلام علیکا رسول اللہ بس دا یو ٹکے ہوکا پدی دا یار او دا اغیار پتہ لگی قرآن کریم را واخلی لگت وجو بغوارم مولا رسول جلال فرمائی ولا تمش فی الارض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا رب العزت فرمائی پس مکہ باندې پا اکڑ اکڑ پا مستای مستای چه چا جواب را که خودے دی دین و دنیا خیسته کی جو سڑے پا دعا امین نوی دتا بسکے ترہ تو آئے ہاں چہتے خودے دین و دنیا خیسته کا وغیرہ دادا سے چاہتا چاہتا دیو وقت خم یو خیرہ میں ہوکا تو جماعت پا پزے پرے دی چگورا خیرے کھئی اور جزیم چھ خودے دی دین و دنیا خیسته کا پا دیم امین نوے لیکن اخلاص رب کے امین ہوا ہے قرآن کریم کے رب العزت فرمائی پس مگبانے پا اکڑو پا مستیبانے مگرزا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا نظمک شلولے شی او نو پوچتوالی باندی غرونو ترسے دے شی پوچتوالی بغیر تو رسی نشی رسے دے قد دی مرکوٹے دے وزن دیم کم دے بغرور و تکبر مگرزا پاجزی سر گرزا لیکن یو مقام رازی اللہ زمونگ استاذ در طول و نصیب کا کم دے دے جی کلچ انسان دا عمر پنجد بانی روان شی احرام اتری او دے چگا کی لبائک اللہم لبائک او دا لبائک بنارو حرم شریف تا ارسی او دے کلپ مطاب کی قدم کی دی دا طواف او چکر دے اولا ندری چکر چیدی داغی انداز جدا دے او د سلور چکر انداز جدا دے اولا نی چکر بدی انداز دی احرام بدی ہوگی نراکس کی خیمت بدی بربند کی احرام بدی بغل دی ترخ دلانی راوڑوے او پدی اوگو باندی بیوا چوی پدغ درو چکرو کی گوری عجیزی پکار ندا شریعت وی مستیو کا شریعت وی مستیو کا ولی دل تیار مستی کڑے دا
دلتا صحابہ مستی کڑے دا داغی اصل وجدا چکل سرور کونین دا مدینی منوری جانان مدینی تا تشریف یوڑلو اللہ اکبر اخو یسربو داغی نخو بیماری خواری دا انسان تا بطبع لگی دا دا مکی مشرکانو سوویل وی دا دا سیز مکی تا لار مشکل چی دو کالا تیری کی زبم نی چی دو کالا تیری کی آواز آنگے اندہ خوز مکنت تبا خورید جی یسربو رسول اللہ مبارک تشریف روڑا او دایو تاریخ یا ساتھ ہے دا سرور کونین دنیا تا دراتلو نوڑان دی دا مدینہ منورہ جوڑا شویم حضور مبارک لدا دا خبر استاسو یادی خواہ دا مدینہ منورہ چالا جوڑا شوی دا یو بادشاہ دے طباع بادشاہ نام ہے و طباع لوبو علاقے میں پتہ کولو دا علاقے علماء بیزان سراغستل 1000 علماء جمع شول پا کلت گرزی دل پا وطنونو گرزی دل یسرب لراغ چراغ دل تشبیور دی تیرشوی بادشاہ تکین آسدل بادشاہ سلامتا مونگا دا دی سیمین بل طرف تنزو دا دشت و بیابان دا دا کجر دا بوٹی او دا نقش دا سی حال نوائی چی دا آخر زمانے پیغمبر بپا مکہ موزم کی پیدا کی او بیا بدا مکی موزمین ہجرت کی امدل تب تشریف روڑی امدل تب تشریف روڑی امدل تب خواہ تو بابا شاو لگی دا دسر 1000 علماء یو پکی وادنو کڑے تو بابا شاو لگی دا تولو لے ودنو کا بل لے آبادی تیار کا پا دی 1000 علماء کی شکم مشرو دا غد پار یو غٹ محل جوڑ کو خیستہ محل او آغے عالم لے چابی داغے کور ورکڑلا و تیوے کچر دستا پا دور کی دا نبیانو امام راگے نظمہ سلام پہ باندی ہوایا او کستا پا دور کی ران غیدہ چے بی بدی بیا اولاد تا حوال کی بیا بے حق بل اولاد تا حوال کی 1000 سال بعد دمدینی منوری جانان یسرب تراغے کم ٹیم چی مدینی منوری تبوخ داخل شلا 1000 سال بعد نسل در نسل چابی ابو ایوب انصاری تا پاتش ہوا دکور چابی نسل در نسل ابو ایوب انصاری تا پاتش ہوا تیرا دا دی خلق سنگا کلک یقیدی وی پا خودے یقینو کہ دا صحابو دا عقیدون لوگے شما دا ہجرت پشپا سراقہ بن مالک سرور کونین پس روانو عقائد و جہان تصدیق اکبر عرضو کچی یا رسول اللہ سراقہ را روانے حضور فرمیل پید رازیبا چه کم ٹیم سراقہ را نزدی شو حملے دیدان جوڑاو عقائد و جہان رخصار راوارو سبحان اللہ اوید شاہ پا مخ اڑاولو چی کعبی بدلی گی دا شاہ دا رخصار پا اڑاولو چی قبلی بدلی گی اوید اگر رخصار پر اوڑے دو بحالات بدلی گی کبن بدلی گی سراقہ بن مالک ہوئی چی سرور کونین مخ راوارو وی زما اوخا زما اس ادری دو ماوی جوڑی زما دا اس اویری دو دے مخ کی گام نالی وچہ ختم یاست اوکتو نزمکی نیولے ہو
आवाज राना गए अर्ज जी ज़मकी नहीं वेलो बीमार तो कची या रसूल अल्लाह ज़ माफ़ी वाड़म माफ़ी वाड़ दिशाओ ताजदार हरम फरमाइल ज़ वापस शा जो हुजूर ऊपर में ज़ वापस शा ज़मकी प्रे खोजी सुराक़ बिन मालिक इमामी के देशी दा इत्तिफाक़ी खबर वी पद्वयम दल मेरा दौखना ब्याद मदीनी मनोवरी जाना चिमा तो कतनो अस्म की पुनी वलो वही मावे चे उस पकम जबद याद माफी उबानमा कुर्बान द मदीनी मनोवरी द जाना नशम सरवर कने जमा पहाड़ खबर जो हुजूर फरमाइल माफ करे पद्रयम दल बान चिकल महारकत कोल हो द मदीने मुनव्वरी जाना नो फरमाइल सुराका हसी बंदी मुहा तकलीफ मकवा तात दापत निश्तरे जस्ता पदीला सुनकी द ईरान द बादशाह दसरो जरो कड़ी बिनमा खैर सुभान अल्लाह वाए आई तो मेडिसिन शो खैर दे लगता अल्लाह दा रजा दे पारा कर सुभान अल्लाह वाए अल्लाह मु खुशहाल का अल्लाह मु सरद अमा दा हाजिरी कबूल का और दा से अमल दा अल्लाह न रद कई दा जम ईमान दे दा जम अकीदा दा इंशाअल्लाह उम्दा मोहब्बत बमु द हुजूर गैर लबूजी का खैर सुराक़ा बिन मालिक सरवर कौने तो फरमाइल माल दा अमन यो पासना मारा का चिमाता अमन मिलोशी सरवर कौने व तो फरमाइल स्ता पला सुन की ज़दा किसरा बादशाह दसरू जरू कड़ी नमा वापस रागम जी मक्के मुअज़्ज़मी ते ईमान में रोड़ो ईमान में रोड़ो रसूलुल्लाह मुबारक दुनिया न सफरों का द सिद्दीक़ अकबर दौर रागे अगम सफरों का द उमर फारूक से दौर की फतह शोरोश मुल्क न बफतह के दिल वही सब जिहादी मुहिम बानी द सहाबाए किराम सरलाणमा दयो कला द फतह के दो द पारा कला बंद वादर वाली बंदी वी लुई लुई दीवानु ने वगलियो यहूदियान बारता न रहू जी खुदा वर संगल रिकू घटे घटे कला गानवे लोई लोई दीवानु ने वाडू साहबो मंजनीक जोड़ को वाला जिंदनी मंजनीक के जोड़ को सुराक़ा बिन मालिक भी काने पक्की माँ चवई लिंदी की माँ के न वही आवाज राना गए पदी मंजनी की माँ के न वही वरू मिलाए साथ इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो फरमाइल होश पजेरे और बिल्कुल बराबर है लिंदा के वाचो मंजनी की जी पदे वाले वरवाड़ो भाई मावत साथ इब्न अबी वक़ास फरमाई ची मादत से विच गोरा तो चे दे दुम रज़ियन लर ज़ेन उचछे और पदे वाल वरवाड़ो उसमें के लरा दे तो खोरो न पाती की ताकि खो बटोले डुकी माती या ते चित्त जमा गम वाले के बस मा वरवाड़ो कना सड़े वरवाड़ो लो लगल आज़ तेरे दा सुराक़ा बिन मालिक द किली दरवाज़ा खुलो खड़ा सहाबाए किराम भाग दिला वरल किला फतह शुला सड़े रोग रमटू सो यहूदिया ने मुर्दार कड़ी वरिम लरिक न चिकल दा किला फतह शुआ न सहाबा द तवई सुराक़ा बिन मालिक दा विदा तकम वजीफा वे दाता सर कम सबक ते कम वजीफा दा दास्ता को किनी सम फौलाद दे मुक्त तरीका कैसे छल दे अगवाला जवाब और कही
चिदीलिन दो पविष्टो बानी जुनुखुगी गमा माँ बानी काफिर तर आगे गुजार निशिकोले तर आगे बदन मरमा माँ सरसरवारी कौने हुजूर नूरा आई नूर दला नूरा शाफियों में मशहूरा रसूल मुकर्रमा शफीए मुअज़्ज़मा नूरे मुजस्समा वसीले बेकसा मेहमान लामका सय्यद मुरसला शफी आसिया ताजदारी हरम बिकारी हरम सरवर मदीना ज़ुहूर सीना नक्श तख्लीक़ कायनात फख्र मौजूदात महबूब के दिगार मक़सूद के दिगार तमाम मज़हब ख़ार क़ुरान व दुहान लिरसाल वल्लज़ fi dar madar मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुराक़ा बिन मालिक वल जवाब वर गई मासर हुजूर मुबारक अल्फाज प्रात दी मात सरवर कौने द हिजरत पशपो के दा खबर करी सुराक़ा बिन मालिका ज़स्ता पला सुनो के द किसरा बादशाह द नाज दसरू जरू कड़ी विनम ज़मादा ईमान ने तो बतरगी पूरी न मरमा कितर सोमेद इराद बादशाह कड़ी ला सुन तरागनी ने